Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment. Muri aka karere duherereyemo nta yindi nkuru iri kugenda ivugwa nuko Museveni yongeye kuyobora cyangwa yongeye gutsindira kuyobora igihugu cya Uganda nyuma yuko atsinze mu matora Bobi Wine. Hanyuma rero intambara yari imaze iminsi hagati ya Bobi Wine na Museveni ubu ngubu yaje kuba yimukira hagati y'umuhungu wa Museveni ari we General Muhoozi Kainerugaba, kuko ubu ngubu ari guterana amagambo bikomeye cyane n'uwitwa Robert Kyagulanyi cyangwa Bobi Wine, dore ko umuhungu wa Museveni ari we Muhoozi yaje kuba abaza ikibazo Bobi Wine amubaza ati ese ahantu uri kuvuga ko hatekanye ni mu bwiherero bwawe. Iri ni ryo jambo rero rikomeje kugenda rivugisha abanyafurika benshi, ni ryo jambo riri kugenda rivugisha abanya-Uganda benshi. Ese uri kwibaza ati iri jambo yaba yarikoresheje byagenze bite? Umugaba mukuru rero w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko nta muntu uri guhiga Robert Kyagulanyi wavuze ko yihishe kubera inzego za gisirikare n'iza gipolisi zagose urugo rwe. Kyagulanyi wamamaye ku izina rya Bobi Wine yashyize hanze amashusho kuri X avuga ko kuva tariki 15 Mutarama 2026 akiva gutora urugo rwe rwabanje kuzengurukwa n'abasirikare umutekano babanje kugenda bazenguruka urugo rwa Robert Kyagulanyi ari we Bobi Wine, kuko ari kugenda avuga ko nyine yabuze umutekano, ndetse nyuma abakuraho kamera zifata amashusho. Bigeze mu ijoro binjira ku ngufu mu gipangu cya Robert Kyagulanyi ari we Bobi Wine. Bobi Wine rero yakomeje avuga yuko Bobi Wine yavuze ko akibibona yakoresheje ubumenyi afite ashobora kuva mu nzara z'aba basirikare n'abapolisi, ndetse ubwo yafataga amashusho kuwa 17 Mutarama yari ahantu hatekanye nyuma yuko hatangajwe ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu bigaragaza yuko Museveni yagize amajwi agera kuri 71.6%, agakurikirwa na Bobi Wine wagize 28.72%. General Muhoozi yahise yandika kuri X ko nta muntu uri guhiga Kyagulanyi ari we Bobi Wine nyine. Yagize ati, General Muhoozi yakomeje agira ati ahantu se haba hatekanye ni mu bwiherero bwawe. Iki kibazo nyine ari gukibaza Bobi Wine amubaza ati ese kuki uri kwihangaye uri kuvuga ngo tukumere nabi turi kuguhiga, ese aho ngaho mu bwiherero bwawe niho waba uri kuvuga ko hatekanye, kuko nta muntu nyine n'umwe uri kuguhiga. Akomeza nyine amubwira ati ese wowe Bobi Wine ko nta muntu uri kuguhiga, bundi ibyo ngibyo uri kuvuga uri kubikura he? Kuva rero ibikorwa byo kwiyamamaza byatangira muri Uganda, Bobi Wine yatangaje ko abayoboke benshi b'ishyaka rye bafunzwe, abandi barakubitwa bikomeye cyane, kugeza igihe hatangazwaga rero amajwi ya nyuma. Byavugwaga ko imvururu zabaye muri Uganda nyuma y'amatora zaguyemo abantu bagera kuri 12. Ibi nibyo nyine ndi kukubwira kugeza aka kanya, ni abantu 12 bamaze kugwa muri izi mvururu zo mu gihugu cya Uganda nyuma yuko Museveni bitangajwe yuko yaje kuba atsinda amatora. Rero njyewe ndahababereye mu kanya ndaje mbabwire indi nkuru, kuko ndi kugenda nkurikirana uko ibintu biri kugenda bikurikirana hano mu gihugu cya Uganda. Ese abantu bari kugenda bagwa muri iyi myigaragambyo, muri izi mvururu bimeze bite? Ese naye makuru yandi ari kugenda azamuka mu gihugu cya Uganda? Nge rero turi kumwe, nitwa Leo Dukuze. Icyo nagushishikariza no kwakora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Nawe ubu ni njyewe ndahakubereye. Icyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Ndagushimiye cyane.